بله چاوا و دما و عبارا و شبا و خوش بس هبیدار هونه باش بن و حول بدن جي باش بن الجبين بالسينة راكن جور بله دوباره سلام و رزو حدمت و کنزانه بنوچه كردي بزمان دايكي الهمر وامن إيرو مجار كي قد هاز بدريش بكن مش بيرا كليه بله ما چی فکری بوم کرد خودی هی تقرق و هی ام کرد ج بلا خلاص نابن ج پروگرام خلاص نابن ج دردا خلاص نابن ایرو دیسا لزاخوی گنده گریدای زاخوی دولتا ترک تشکی عجایبی هم باور که واده مرد تینی سر زمان و کرد کی اسفلی دک ولاتك دين خاكك دين دولتك دين دولتك فدرال وأف لشكري تركا دولتا تركي بار هر ويدري وجنديا كنترول بكنو وبيجن جنديا بيجن قرالي ما درباسي تشكي عجب مرا خبسر وان الشغل مرا خبسر وان بوكو جديد سمنا بحقي يعني مرا مفتاره لهلادن إيريش كوباني كنه yani dişe artışa Türk'a günde Kobane bombardıma gülle baran kırne. El hela bakır kasıt ve aştikeyi nizamçı. Yani Çiroka kurdardı bejin. Kırcı veya kabul nakin nizam ve çav yani baduwe bavri edemi hinki vak min em vala kırka hol kere dixin أزوي باوريدم يعني وقت تميد بيجم أجر ونشون ولاتك أو ولات هركز حمو بتشافكي بن يعني هركز تشافكي ويا بدو تنبه تجي دو تشافك تي تشافك خدت مجبوري درخ توازن شو بيجم أجر سي ود مليون كردي باكور هبن وحمود بيجن أوكي أجي نبي برد بيجن أوكي ببي مسألة قد يزالا شبتة كتيلاو بدني من كارواجي بيش يعني بلاد خودي ايه من ناموسان متعاملات بالشرف ناموسان متعاملات بالناموس جنتا ترك ليبن اثر مي جنتي استرس تركي باش قطني برا كس جمر نبيجه او تركال فلان در جمر واني كر او تركال فلان در جمر واني كر نظام بشكتي وال ميداني وانا استثناء وانا مليون يكن ياو Çımat pran abine. Tukar İsmail Bekçi vani dostu kurdayı. Çımat faşiste kurdan abece. Tukujere kurdan abece. Ek şeref namusa kurda hısti biniga çımat wan abece. Ticarece milyon ke okyanos ke tujmer drop ketine. Beşici okyanos drop kave. Tu biyaz peşkeşi midike. Leçmat zulm zordari u kujeretiya Türkan abece. أوجينا راس أوجينا أتك يعني كسك براج من نبيزه ده فلان ديرو كده فلان تاريخ كده فلان كس بو ما شركة نظام بيمان كده ما جيبوا خلق شركري بقاندي كردا كسك زبونا خلق شركري توني تم ملت توني تل ديروكا كردستانية بنره تل ديروكا جهان يمين حربا دو يمين حربا سي يمين وحتى إيرو كرد هيج بو خلق يمين كامي بورا چپار بکن باورم که جانا تشیمه و جانا از وقت سرخوشم وزیر دربیه عراقی سردانا شامی کر سردانا که کری سردانا جولانی کیه تروریستی هری روجراتا نابین هری نابودک دیاری 10 milyon dolar dani gusar serivi ایرو دولت ترنجوی و پیشوازی دکن و وقت سروکی ولاتک وكده شيء وكده دنابرا partiye deme o polisa pekçun derken. Çıma derken la o mitinga amede ko zubona azadiz bo sarok öcalan o miting çekir bu
hem derim Serok Öcalan'ı hevdittin ettiğini dikin, hem Serok Öcalan dixwazit devleta wan bibe devlet demokratik cumhuriyet û hem jî ew meşru û mitingê ji bo Serok Öcalan çê dikin, polisê wanî barbarî kujerî ku dê û bavê wan nebellîne, ez rast dibêjim pîç in, nêviyê polisê Tirka pîç in. Di vê naberê de asten kirin, navbera wan û parlamenterê DP münaqeşe deketiye. Her wiha şandayek jina li Rojava li Başûrê Kurdistanê pek hevdîtinê pêk anîne. Fakat nûçeyekî kelle nû ket ajansa. Ez ê wê were par bikim. Ew bi Tirkî ket ajansa lê ez ê Kurdî were par bikim. Eger ez hewl bidim sibê bi Tirkî jî bînim hember we. Hûn dizanin berî çend roja pot Hakan Fidan çibû Rusya. Hakan Fidan damedar Rusya li ser navê bêguman ser navê Tirkî û Wezareta Karê Derve û ew gotinê Erdogan û dosyê Erdogan û tiştek Erdogan dibêje pêşkêşî potî dike. Fakat çûye ew jî pêşkêşî kirine tiştek Erdogan ji potê xwestî jî pêşkêş kirine lê wek kayekî paşerojê ku wê bi serokê dewletê wek serokê dewletê jî bi potê re dayî ûstendiye û gelek tişt ji potê re gotiye heger îktidara Tirkî bêguhertin jî dîse ev tiştek ez dibêjim bi qeweta min heye, silamê min heye, heq û hiqûqê min heye, mafê min heye, yani ev tiştek ez were bidim û bistînim piştî hilweşandina AKP jî dîse bana ez soz dibim ez ê were bidim û bistînim. Lê di vê naberê de bi Abdullah Gül ev linka wê niha li cem min e ew êgê ev nûçe pêşkêş kirine. Linka wê li cem min e. Mixwest ez ji bona sibê bi Tirkî pêşkêş bikim ji were. Yani qaba ez amawa ser derbas dibim. û lawê Erdogan jî ew jî çûye Rusya wî jî danîstendî kirine lê her wiha her du jî ji xwe hev jî hez nakin. Beriya wê jî dîsê Erdogan û Fidan navbera wan nexweş bûye ji ber ku piştî Erdogan bi dizî Hakan Fidan bi Ahmet Davutoğlu dayî ûstendî divê mesela Sûriye Mûserê. Piştî mesela Sûriye Rojava ket rojevê û Erdogan û Hakan Fidan jî ev komploya li ser ev Fethullah Gülen û Pazdê mesela wan yani bana ku Sûriye hevdû dizanin bêdeng maye. Fakat piştî ev danûstendina Putin û Hakan Fidan û vedgerê Tirkî û ja civînê çê dike Erdogan û Erdogan gotina wî dibêje Hakan Fidan Hakan Efendi pardon yani tiştê mêrik baş serek nivîsiya mêrik Hakan Efendi haddini aşıyorsun. Her wiha sê beqanekî girêdayê Hakan Efendi jî hene sib du sib deh roj meheke nizanim el goran mêrik diaxivim. Yani nûçe mij mêrik girt. Divê Xwedê giravî bana dînim ber derî Erdogan. İnşallah bi şeref bi namus mi wêrê dîsko ge Erdogan û Hakan Fidan dînin vir bêqedî zana kîjan ji bo te baş e ez ê bêjim Erdogan baş e. Ev Hakan Fidan pir jî serxwe çû pir jî şimal bû û yekî ji bona Kurd jî merev tiştekî hember Kurda dike Erdogan jî nakivana. Ji ber wê ev nûçeya jî mixwest ez were par bikim. Em warin ser Başûrê Kurdistanê. Lê li mîtinga Amedê dema mîting baş derbas mîting heqetê derbas bû min jî lê godarî baş xweşkeş derbas bû lê dijminê bav û kala dibêjin navê dostê lawa bana her dijminin û ev mîting jî ji bona Serok Öcalan azadî
mitinga wire devlete gerek polis jib karna yana gerek polis jib rasti havalti dostani aştı yani dise erişi sergel kirine gel bin çap kirine u zulüm u işkence olan kirine u la amede mitinga bu özalan azadi u duruşmayı duruşma hatın abetin polis kabul nekirin ev duruşma u ev hatta khostin ev pentikajı astan bikin berpisyare partiya deme u polis به هم دور مناقشه کردن و جار ناجی دم به دم او مناقشه وان گهاش شدته بلکه اجید پرسم زبان برپرسیار دولت انقره وانه خوازم کردار آشتیه بکن کردار رون البا من برا کس قصرام نداره به شرف بناموس ترک تو آشتیه ناکن درد و کلو کدره ترکا به چقاسی کردا بخابینن و چقاسی وی işi به ارزانی سر بگیرن به ارزانی ها dedi tiştinane اما بيجن عربا خطه بفروش عربا تفياته ب 5000 مير برابر ب 10000 خط ماتما يدي ده دردي 20-25000 اف تركي ورنه لأسهبي دارم وباورم قهرمان لاوي بابا او ريبر وسروكي في قال مازوم وفي قال بندس في قال كوب بدل دانه نيل استوكابان كوري Osmanlıya o her vaat diroka mev o Osmanlıya jil berçavaye be çencara emzbovan ketine o çencara ebrabune çendi car mecbovan khuyirjan diye çendi car wan darbel maxsiye yani ne havle bana am giş dizanı hu giş dizanı ne havle ez direş bukum az evidarım awan kese giş bona me sigorta meye berpisyare habunu jiyana netawa kurdu wana ew kesna baş bifikirin û baş bivînin dûr û kûr bifikirin tu carî birêz qereyilanın ew gotina dibêje çi qas dicê xwedeyê çi qas giranbihayê çi qas rastgotiye gotin dicê xwe de bi dilê me re hênî dike çi gotiye qereyilan birêz qereyilan got heger devleta Türk bi ker jîbin merev lê swar nebe wê taqullu qullu bikin û çi bikin wê te bavêj eyn wanî lê em jî bi wan bawerin em divê bawerê denin îro Tirkî jî nûçe Tirkî jî anî ziman çavê milyona Kurdan li benda wan e ji me re demokratiya Tirkî jî ne lazim kî dibêjî birabêj heger wê Tirkî bibe demokrat û dîsê em ê di vî halî de bin bira bin zikê erdêk heger wê Tirkiye bibe demokrat dîsê wê zimanê min û çenda min û hebûna min qedexe be û wek kelemê ber çavê wan be hezar naletê li wan û demokrasiya wan tîne heger wê dîsê dayika min di devê deriyê zîndana be wek pepûka be ez hezar naletê wê aştiya wan tîne heger wê dîsê em ê ji bona wan nenûk bin ew ê ji goşt bin hezar car nalet li wan û hebûn û hevaltî û aştiya wan were gerek merev wêya ama ez dîsê bêjim ez tim dibêjim ez ê dîsê bêjim hezar aştî çêbime di nava Kurda û Tirkan di nava AKP û Kurda di nava AKP û PKK de werbêjim goçaxê ajî Dem Partiyê de ez bi gora Qadî Mihemed dikim wek qadî zana wek şexsikî ez çi carî nakevim wê rêzê ez çi carî li wê derê cî nagirim ez ê hey li dijî Tirk û Ereb û Farizam heta ku ez bijîm heta nefesa xwe dawiyê ez ê ji destê min bê ez ê dijminantiya wan bikim ez tu carî li bar Rebbê xwe derewa nakim ez karim li we derewa bikim lê asla Rebbê xwe derewa nakim hûn bi min zanin ez deîstim ama ne ateîstim yani ez
خدای خواه باش دزانم لی از والده نزانم که جان سپاس داره که از بنرم ekran دوری من از جانا جی نابینم لو گلک دوری من جیان گلک سپاس مالا با هر بجی جی برویه که گلک مروانی کور و دور بفکره دوباره جیان سپاس داره با آلیکاریت وزارت بی peki merek zarok bu لی هونه ببخشید جار جانا از خوازم گوتنی گندگی مثلا گندگی حکایانی گندگی ناف کچا کولالا جوار بیشم که ام خوشک دوان برنامه نه به حقی چا بیشم نه برای همه ویلی سال ببین خوازم چی وانی بیرم مله حوال کویه وزوار بیشم حقی از خوازم سر در باسم دم حلاوی ده لی لاوکه جنکه جابو دما لاوکه جنکه چون ناف زاروکا بلیزه زاروکا ند گوت علی ولی حسن حسین هات دگوتن چه؟ دگوتن کره دوستکا ملی هات آزی سیده هات ند گوتن علو جلو هات بناوی لاو ند گوتن دگوتن کره دوستکا سیده هات بوی ناوی باد کرنی ده هیدی چند رو چند سال چند مه لاوک مزن بود اید لاوک فدید که هر نافزان روکا لی روکش دایکا خور گویاده ازش دیا خوار تشکی بشم تو دیا منه تو چه دی بجی ببین تو دیا منه فقط از اید شرم و فرم دکم بس اید وی ملی ربدو بستینه خودی از شرم دکم و زاروکه محل جی من رزیل دکم دیاوی گوت دیاوی نخواست وی بشکنینه و نخواسته جی مله برده گو لایمه بسپیر خوده اید لاوگ نما تعمل کرد دما مله چو سر مناره آزام بده واده که بگری ها نوکو نیسکو گنمو جه لوان درجه او پلکه مناره رجاندن واده مله هاتله چرخی و تاق مقلاویتن گبر بو مر هات گویاده مله مر چرخی و مر دایی که گویا بو کره مر قربانا چاویتن بشتر نگو لایمه بسپر خوده گویاده که من بسپارتا خوده نقطه بيكمان مرا باوريا خو بالربي عالمي مرا ببينه او تشكيدنه او طول ناوات او خدي دي باوريات تشكيدنه لي قرق مرا هر تشجي ناس بير خدي خوازم به بكم قري بدم خوازم ورمر سروك كيما دركت دجيهاني دي هر يكمي بو ويك امين جي هنا جواري فقط کت دسته کت خارو نیاره او نیاره کو تو سر که کرده عفو نکنه همو دالقاندنه همو کشتنه زهیر دانوان او منم حیات سرج انکارم قلاوان سر که بکنه فقط سر که اجالان نهات خود کری و ام که خوشنجی نهات بدار بکنه لی 27 ساله وی ماد زندانید لا یکی حسیر چه قاس دستی وی دریش یکی حسیر چه قاسی وی گوتناوی سر بگیره یکی حسیر وی چه قاس حکمی وی لسر رایداری دولت هابه یکی حسیر وی چه قا به مجال و قوت بو و خود حکم هون زمان بپرسن زرو تونه وی به چه جردو غاره امکانی میتونه نکارش اردوغان بیجه اب تشتا وانی تی حسابیتا وانی نه حسابیتا وانی کاری بیجه نه چند جاره اگر گوچی تجرید دانیم سر 3 ساله 4 ساله 5 ساله از نخوازم تکه من ویم جاره درد من از خوازم دیسه ورم سر قندیله هین ازی جا جانا قندیل
bedeng. Kandîlê gerek bigota tiştek serokê mejmer kir mala wî ava. Em bê jî tê heştê di cîna de em tevlî wî jî dibin ew taca serê me û gelê me ye em bijî werdibêjin. Lê di carna di hinek biryara de em qebûl nakin. Di hinek biryara de. Wê wê çaxê jî dewleta Tirk hesab bikira. Ana dewleta Tirk qet hesabê Kandîlê qet nakin. Dibêjin hûn ê wek çekatînin û Kandîlê paqij bikin. Ew şikeft û ew binerd û ew sererd û hemû îro dîsê min warin parve kir bi zimanê Tirkî û dîsê jê ez karim parve kirim. Lê daxuyaniyê wê meclis werdibêje, Erdogan werdibêje birê deng nema ji MHP tê. Hemû werdibêje. Pekî çima Kandîlê hûn ê paqij bikin? Derdê dewleta Tirk jî ne çekdanîna PKK'yê. û çekdanîna PKK jî ne pir tişkî zor hêsan e. Na. Bi Tirkî gotiya Kurd bixwazin wek teyarê herbê ji PKK bikirin. Fakat cêkê lê bidin û bistînitûnin, cêk benzînê bigir û bistînitûne. Bawer bikin. Kurd duê rewşê de ne. Hatta min got em Kurd bûne wek Yahudiya ji hêla bê arşîdê. PKK em kirine wek Yahudiya. Em hev digirin. Em ji hev hez dikin, em hev digirin. O dest bêjin wek Yahudiya net hêla dîn û olê û baweriyê dest bêjin. Di hêla kooperatifê, di hola kolektifê dest bêjin. Hêla hevgirtinê dest bêjin. Yani di vê derê de bira bibexşînin Kandîl, ez naxwazim bê rêsiya bikim li hember wan. Di vê noktê de ez karim bêjim pasîv man. Eyn wanî. û ê Tirkî jî şimarmiş kirin rêvedarê Tirkî, dewleta Tirkî jî dîsê em Kurd bixwebin. Kesik napirsin bê ey dewleta Tirk çi heddê te yê, çi mafê te yê tê li Kurdistana Başûrê Kurdistanê ku federal e til wê derê orduya terûrê sed û deh heb abayiyê te hene mîtê te ajanê te li Hewlerê Cilîdê tavêne li Hewlerê li Süleymaniyê ki welatperwer jî kuştin şehîd kirin, qetliam kirin li Süleymaniyê. Kesik napirsin. û îro û do rêya gundek girêdayî Zaxo ne. Min navê Gund nivîsa dibû. Artêşa Tirka ketin û derketina gundê girêdayî Zaxo qedexe kirine. Ew gundê çend heb gundê girêdayî Zaxo ne ketin û derketina wan qedexe ye. Tidbêqey ew dera Tirkiyê. Hatta filan saetê hûn ê derkevin, filan saetê hûn ê têkevin. Zulma wanî wadêk devê xwe jî vedikin, İsraîl şermezar dikin. Hûn nabin şekkala İsraîl. Hûn bi qurbana İsraîl, İsraîl tu carî dema Filîstîn kuştin, guhê wan û pozê wan jê nekirin. Hûn ne kurrê însanan e. Hûn duha bikin îşev ev dera hekî dora min nexaliye. Ez zanîbûm min çi bihata berdeve minê ji wan bigota. Hûn ne mirovin, hûn hovin, wahşin, kujerin, katilin, barbarin, ketxwarin. Hûn ne insanin. Ve şîrê îsana jî nemetiye. Hûn ê rabin rûnî bê İsraîl wanî, İsraîl avêl destê wan kir ji hêla zulmê de. Do, ne do bû? Ji rojhilata Bakurê, ji rojhilata Kurdistanê hatin wanê ez bawer dikim, hatin şemzînan din, ji wir demak vegeriyan ve girtin ve tecawuzî însan ew zilamê mêr kirin yaho. Hûn hiqûs kurrê homoseksûelan û hûn hiqûs faşîstin hûn. Ji ber wê yekê ez çi qal hember we bikînin, bi nefretin li hember hêzê Kurda jî ez wanî me. Van Kurdê pisiriqî bêdeng in. Ez jî dipirsim. Ez dipirsim hûn bûn hêviya Kurda. Hûn bûn sigorta Kurda. Hûn bûn umûdû hêviya me.
وإيرو تشما واني تشما تشيبو هموش بولا ديمقراطية تركابو همو تركي بيف ديمقراطيك لا خير افندم خير اللي تيجي تركب هون دقحرن هون جمد بعجن از نترولم هون بيها داش باش زامن كو از نترولم شخوا هون بيجن قد زانا ترولم وكون بكفرا هرن مالا خودي ها ازوار بيجن دلي مسوتو از هون كان بين قدري فاشيست كردايه هون كان بين قدري زانا نتو پرسته كردايه از نالت براتيا گلاتينو از نالت براتيا عرباتينو از نالت براتيا فارزاتينو غيني كرده ولا ترون از تو كردا جناسلاك اما فهمني يا از مجبوري ببم اندامي و براتيا گلا چما ما تشيب سخسي حيانا ام براتيا گلا دم حيانا چبو براتيا گلا مدين او ايت مدر Türkiye İşçi Partisi نتشي يعني Erkan başı çizer medin ma Arap dedi bes idi kere ceglet kevi khore duyamin dur oda çu tbe çu akhod ben cekine çu zibel gidur ketiye bes işte diyor az dizanım ben gotne gazdım kefa gel kevala nay gel dostlar nay ama absere babi hokum ubsere babi hokum az rasiye gider lakem سال 1988 کسی که رهبر اروپا ازور بیشم بر پسیاری اروپا زمر گو توار با آمی بکنه bir sazı dine ders hünermendiye berdi go ev helate siyasete gelle hoş kefam zerdi çen mehdici perverde jibe go be siyaset medar bu na go çima bu gaz khazım natur bibin ev ye ya du emin az nikarim bari vi geli o mesuliyeta ve partiya vakt ev keset dinava ve partide her yek zaman carla melekin o canazi can fedanı kahramanın destanan dibisinin az yeki hünermendim rokeze bir abaku rokeze hem danse rokeze saz buldum rokeze ben vur gerila vur kurdisani ko rokeze çifte teli bejim bu az ev rahmete Yılmaz Güney rokeze pisin Yılmaz Güney ben bir sanatçıyım, artistim. Sahne gereği bir kadınla öpüşürüm. Sahne gereği devrimcilik yapar. Gotunu diyecek o da bu. Zibberveye ki. Az zanım hep işte gezbeyeceğim. Geldik dostu valla bejim. Kadizan hop. Ne hop. Ama bejim hab ama dibi. Navizi cale vasabı. Le em hakaretle nakin. Em nerede civanın. Em civanın hürmeti rezdariye cibigirin. Le ame gotne khoji rast beje renas ke renas zumrwe go namus tuani rakhib gohon işte cesaret edigir hakaret edigir dobarat beje me irok tikiz got khozum kuziz beje ban işte az bejim kadri zanaji wani goti ama hun vak az bejim mukarim beje le hakaret hala serok ejalan بقادي مسقال زرا والحقارات يمكن اسقبلك او جبولامات بيروزگه حكمية وحمو او ربري قانديليش ام رخني خود كم درجه خود بجن نهاج كردستانك مهابه كردستانك چه بو اجهلا يكي كردستاني ظلم نمو نه ظلم ازيارم كل زيارم دادگه يعني زيارم محكمه ازيارم چه ازيارم گليه خو بكن از بجم زهلا زكي گل ازاتم ظلم لمبوي نه ام يقولوا قاعدين خوابكن ارجوانيه او ربريه منه ديو بابه منه حبونا منه لا ام يقولوا خوابكن از دبجم بدن يا وكيفا مناي هر تجي بسبيرن سروك جان دي كيفا مناي وكردك از بجم وكردك زبرويك يا دانين Arteşa Türk kettinu der kettina او günde zahoy magot o gün şevut andır. Hani mal şevut andır. Badamı
زبرز مسعود برزانی رهی او نیچیوان برزانی هایی او مسرور برزانی هایی چه اون تعامل دکن براستی از مراق دکن از نخوازم بر رنجیده بکن از نخوازم گوتنه نخوشکی بکن هم چه تعامل دکن ایجا سترانک هایی سترانک به ترکیه لاوک çoban şivan ji keçikê hez dikir. Birayê keçikê wî dibîne li ba keçikê û derê li hember keçikê serî û çawa dişkenîne pir lê dixin. Îja yek ji şivan dipirse dibe çi qasî te xistine serî û çavê te şkenandine ma te çawa îdare kir li hember vê zulmê. Li hember vê zulmê te çawa îdare kir. Ew jî dibêje bira ku pir ez hatim êşandin lê heskiriya min li hember bû mibû ew êşandina mihîs nedikir. Ew êşandina ku li min hat ji ber heskiriya min li hember mibû me ew êşa hîs nedikir. Feqet banka min û rica min hûn çawa tahammül dikin wek rêvebira, wek partiya, wek seroka, wek çawa bêjin. Gundê we şêniyê wan gundî wê dewletek biyanî bê û ji gundiyê terbê ji kur vê saetê tê derkev malê derkev ji mala xwe her nav zêviyê xwe û vê saetê tu were tişt di dunyayê tiştwanî çê nebûye. Heger we firotibin heger we xwe teslîmî dewleta Tirk kirin derkev ji millet ribêjin. Heger na hûn bi rastî jî federalin wê çaxê tiştekê pêwîst e pêk bînin. Heger hûnwanî bidomînin ev romiyê barbarî kexwe ji wan natirsin hesabê we û însana jî nakin. Ew rebenê gundî wê herin cemkê şikayeta xwe cemkê bikin. De îja bifikirin ev gotna min ji bona Qendîlê jî derbas dibin. Ji bona Qendîlê jî derbas dibin. Ew wan gundekî di Qendîlê de ne. Ew wan derdora Qendîlê sibêk hûn ji wê derê Qendîlê paqij bikin. Hûn dizanin wê çi were serê wan gundiya ne? Hûn dizanin wê çi bê serê wan gundiya. Ez wer tişkî rast û rast bêjim. Bi doza şehîda, bi gora Qadî Mihemed roja we Qendîl bera da gelê Kurd hemû wê dibin zulm û zerdariyê derbas bin. Ew demokrasî, memokrasî, nizam Dem Partî, nizam İmra hemû wê dekevin bala. A çê werin hîngî tiştekî baş xerab çê nebûye ez wer rica dikim. û dîse bangam ji bo Qendîlê dibe tiştekî hûn nabîzin ez werbêjim. Ez fesad mezim. Bi hezara qedronê ey wanî difikirin. Naxwazin hûn Qendîlê berdin. Lê ji wer nabêjin. Ew jî tişkî şaş e. Gerek em rexnê xwe bikin wek rojnamevana, wek medya, wek zana, wek rolatbîra, wek hunermenda em ê bêjin. Ey rêberê gelê Kurd, generalê Kurda, rêveberiya Kurda, hûn Qendîlê tamam we Qendîl beradar em ê çawa bibin. We rewşa me çi be? Rewşa vî gelî wê çi be? Ne hûn hebûna me ne? Hûn sîgorta me ne? Li min gotin ez zanim ne baş ez îro çavê hinkadê ji bona welatperwera ne baş te axivî ez zanim ezim bira qebe. Bira evî canê min ê pîs bi qurbana vî gelî be. Her wisa dewleta Romî dîsa artêşa Tirka li gundekî Kobanê gundê Kobanê gulabaran kiriye. Kobanê gundê wê navê wî Roman. Girêdayî Kobaniyê navê wî gundê Roman e ji hêla artêşa Tirka de hatî gulabaran kirin. Vîdok me çêkir bû eger ew vîdok hebe nizanim ka ez binêrim.
بله شما نزدیک 30 ثانیه‌ای او گندار راست بمبردمان دکن جولانی تروریستی zaten سر داخوازی او داخوازی نخوازی و بیچه کلاوی چند پرهی İsrail Nevi Suriye zaten dağır kedi İro Tsero mesela Kurda, Rojava, Başur amanin dve haydan. Ka amar bezin beçe ez xwazim bu ara hinek muçaji par bekim rastî. Binêre. Bê rojnameyê Tirka çi sereknivîsan avêtiniz bo mitînga Amedê bi Tirkî ha bi çi avêtin binêre. Diyarbakır'da terörist başı Öcalan'a özgürlük talebiyle düzenlenen mitingde DEM Parti ile polis arasında gerginlik yaşandı. Hala dibeci basına van dibeci. Binavan nukadı hala dibecin terörist Öcalan. O Kürt dikkat tıkın da akaftine koydu gotin ki va tal nebeci. Le evana çitte berdebevan dibecin. O hineci Kürde min hineci sazi u reberive min hineci diguhe gadene hineci dibecin aşitti birati ve kebi demokrasi. Ez nalet el demokrasi Türkati. Çi demokrasi? Hegerce nizam bejim çi. Nizam. Nizam. Ez tijemi ledi saji Vezir-i Derbiye Irak'ı Serdana Şam'e kir. Bu Türkiye ya fara olmuş çuvalları deliyormuş. Bu izlam, bu serroke devlet ke yidkhal derin cem colani. Deya var xalakş. Pişti helvaşana rejima bahse yekem car berpisyari ki pela bilend Irak'ı Şam'e İro Vezir-i Kar Derbiye Irak'ı Fuat Hüseyin Serdana Şam'e kir u legel serroke hükümeta demki ya Suriye Colani hevditin pekani. Ev dinivisin dibecin şara acı dibecin Colani. Ligori daxuyaniya serrokatiya hükümeta demki heru dalyan bahsa peyvendiyen duali ye avaye peşxistina wan kirine. Her veki rewşa heremi u netewiya u xurtkirina asta hema hengi u şeverdariya di navbera her du welatan da gotu beş kirin u li ser rewşa heremê sekinin û her wiha li ser rewşa terorê jî gotu beş kirine. Her du tirişqa, her du bêaxlaqa. Wala ji bo min bêaxlaq in. Ji bo min ne tiş dikin ji xwe. Ne tiş dikin. Şandeyek jinê Rojava li Başûrê Kurdistanê hevdîtin pêkanî. Şandaya jinên Rojavayê Kurdistanê ji bo xurtkirina têkiliyan Serdana Başûrê Kurdistanê kir şanda bi Wezareta Meclîsa Civakê û jinê re civakî li gorî agahiyên ku me ji şandaya wergirtine di hefteyekê serdana wan ji bo dezgehên jinan û zarokan bidomîne. Ku ji serrokê desteya jina Cizîrî Rojhat Xelîl û hevserokê Heyvasor Kurda Heyvasara Kurd Hediye Mihemed Abdullah Pekte îro 29 Haziran serdana Wezareta Kar û Barê Civakî ya hikûmeta Heremê Kurdistanê Meclîsa bilind kir. Her wanî nûçewa derazim. Dixwazim dîşe tişkî bêjim hûn dizanin ez ji bona rêveberiya Rojava bi taybetî ji bona PYD ne ez gotina dibêjim cacan ez rexne dikim û hene ji xwe ez nahêzim bixir. Lê îro Aldar Xelîl daxuyanîk dabû. Çi bû daxuyaniya Aldar Xelîl? Çek û bergê Araba gerek em rêzdar bin. Tamam da Xelîl Aldar. Yani
ملك جاي قلت وين تشوف عقالة نظام تشيكو توكم تشوف عقالة بي نحن جيت دمت جيت أغفتني جبك ها شما هون نتو برستي عربا قبول دكن فاشيست تركا قبول دكن نظام كي قبول هون شما نتو برستي كردا قبول لكن أزواجي فان لكن براسي جز راس بيجن يا أز نتو برستم يا أز شركة خوينا معوي حيدت بشي هون شما نتو كرد بيجي از براتي قال حزاكم البي في بارتي من البي بي يا بي يا بي من از بي قصد من البي بارتي بي مشي ورد بيجن ليد بي از نالت البراتي قالتين نا تي الا بيجي براتي قال انا بيجي براتي قال از نالت البراتي قالتين هذه بقى هون شما بفيار قبول لكن وجا الدار علي الدار خليل لامبر لباسه تشكو وبرجع أنا ما قالك مرة رزان بنظام مرة تشبه نظام مرة تبقى كردستان تشبه أما دورات تشكو وبرجع عربة أزواج نابين أزواج راس بيش أزواج راس بيش حكي إذا بس يوم بس أبكولاتيا عرب وعجم الرومية يوم بالتعبيتي تركا لو ترك داغت كنيسة باشور شما دجوانا دبين أبرده دبق ريبابريا باشور بدن بمينه لقى قال لي صاحوه قال لي هولري قال لي سلام داكيم كولا كرو ويد اورديا بارباري وال عسكر مسكر ايريش سر وال عسكر ابكن بكفر دارا ايريش سر وال بكن ايريش سر وال عسكري هوموسيكسوال بكن واني نسكن لبندا برزاني ونتشيل ونظام تشي نبينن هون قالن هون قوات هونن حيث غبينات حد وان وباب وان بندوا وزوارد بجد فلان ساعتين وين تكبر بود فلان ساعتين وين دركب ايغو هاري مسنه وجل لك بينامسيون مرد شنو سري خويا شنابه نوچه داوي ايرو شارلاتان كي نوچه بلاكر از باردكم تاليه جراكر از دوی باوری دن زبر مقید کربو پشتی گسکت من رش هات خویا کرن کی بو شامل تیار کی بو پارلمنتنی بره یه AKP بو وانا همو فتو متو جیبون یوباز ماباز گری جیبون نیسه چی بو گود کس کی دوست کی شامل تیار هدی تنک به رئیس سالتين دمرتاش بيكانيه وصعوباتك خوشكرنه دم درجي بهر آخفينه وقوة خديغرافي سالتين دمرتاش قوتيه او مثلا مو اردوغان وقام هنبر بدركتن از قوتنا بي قشمري دبيجن وي آچاقي دبيجن خديغرافي سالتين دمرتاش پيشمان يا بريغز وانا مسألة شامل تيار از هیویدارم ته وی ویدیویا وی برنامه تماشا بکه اگر تماشا نکجی هنگ بدن گودار کرن ساعتین دمرتاش جسدی هزار جبابی خویه و جسدی هزار خوینا کردان دامار هایدهیه و تورنه سالدین ایوبیش لی aynı tişta jbota uzbo brayette uzbona evokta emni karı bejin. Tibyan ki ya danay tesi çeki ya yer dayka ho persi be bave mi kibu. Çima az vardı bejin ev yanar döner vak nane sele hunin kalleşu ku insana ji parz kerdikin hunin insana be erzani deprosin hunin derawa و بفرا جلاد خابينن هونن اجا شرف وحسيتها خال بازارا وان دادكن هونن سالاتين دامتاش نوا كوي سالاتين دامتاش غوتنكر غوت بسر بلاندي اساتن وزيداني وبسر بلاندي جزي دركن اذا نا حكومتاته باوي حكومتاته شامل تيار حتى او الدينه قد باوره
hûn nemakarin ne Kurda bixapînin û hûn mecbûrin jî dibêjî ya seve seve ya jî hûn ê wî camerî berdin. Dixwazim vê bêjim ji dost û hevalê xwe re. Ew peyama wî Qeşmerî Şamîl te bela kiribû ne rast e, derew e, ji sedî hezar derew e, hûn Selahattin Demirtaş baş nas dikin, Selahattin Demirtaş tu şaşîtiyê wana nak. Dîsa tiştekî ez dibihîzim û nibihîz di nûçeyê Qulusê ACE dostkî ku li Tirkî dijî em bi hev raxipîn divê Xwedê giravî wê partîk bê demezrandin ji dewsa demê û navê Partiyê Demokratîk Cumhuriyet û yekî Tirk were ser. Yekî Tirk were ser berpirsarê wê partiyê. Ez derewçiyê ajansa me. Bi şeref û bi namus. İja ama ezer rast werbêjim. Heger ew partî çê wek a Tirka û yekî Tirk were ser. We ji Kurdistanê 10,000 ray pêde nekirin. Bira ne nizam kî were ser, nizam kî çawa bibe ji bîr nekirin. Em Kurdin. Ev dijî açtî hey pêk naye. Ez were wê jî bêjim. Êgî sibê disêr li çongê xwe xin em Kurdin. Ji ber ku açtî pêk naye. Hûn çi pêjî ji me bêj bine mitînga ji bo Serok Öcalan, azadî ji bo Serok Öcalan li Amedê çêbû bi çawa êrîş kirin. Li Hêlkê dibêjî açtî û biratî li Hêladê gundê Zaxoyê vala dikin. Li Hêlkê dibê gundê Kobanê gulabaran dikin. Ma ka Xwediyê van pekî kanî Xwediyê van Kurda? Xwediyê van Kurda hene. Xwediyê Kurda em ê bêjin heger hevin jî îro ketine çavê wan jî girêdayîn û guhê xwe jî girtine. Çima yek dernakevin navê yaw em di nava pêvajokê de ne em êrîşa Kurda çi ye? Hûn çima êrîşî ser mîtînga Amedê dikin? Kesik nabêj. Herkes sultanêker e. Hûn zanin Kurd çi fikrê deyim? Dejmir çilo û guhnekê ya. Aman ez ê çi xwe li ber vî Kurdî wî Serokî wê partiyê xwe xerab bikim. Guhne de çima ez ê bola Qendîlê xwe xerab bikim. Azî çima ez ê bola demê xwe xerab bikim. Heger hûnwer difikirin hûn ji dodê xerab bûn. Wer nebêjin. Heger dilê te ji bo Kurd û Kurdistanê lê dixe, heger bi rastî tu Kurda war bi, gerek tu cana tişta jî bilber çavê xwe. Ma ez ehmeqim ez van tişta dibêjim. Hê? Ez ehmeqim ez rehna dikim. Ez wer tim dibêjim. Dünya jî xerab bibe, ez narim Tirkiye zarim ew aşitiya demokrasîk çêveke ez herim ez teresim. Bir kere kanıma dokunur o gümrüğü geçip o bilmem neyi. Lê dîsa jî xêrxîra min e bırakab çend Kurda war çend însan ji min biqeherin li hember min cephê jî bigirin sersera ser çawa. Rêviyê dema tirî dixwe hesabê tişkî dike. Yani gezvan darnamaçê dikim ez wanî daxivim ez helbet herkes wê wek min fikirê. Herkes wê gelek min şaşî bibîne. Ama şaşîtiya min ji bo axaftina min rastiyê min ji bona hinka şaşin şaşîtiya wan ji bona min rast. Ez dibêjim. Gerek Qendîl li heber van tişta hebikî tişta bêjî yaw. Mesela bebeçi, mesela bir habeci, az Qendîlê bernakim. Ya damîn, heger Qendîlê berdijî ve 5 sala wan bişopînin, bidomînin heger dewleta Tirk, mîta wê, ajaya wê got erê Qendîl berdanê wê her kontrolê bikin, askerê herin, ev şikefta bala kirin, ev bedra bala kirin, ev dira bala bûne, gerek were bihîn wê çaxê okey. Ya na, wê jî qebûl nake. Yani resmen bira ev gotna aidî me be, bira ev gotna xerab jî aidî me be. Yani resmen dibe tê wanî te bê teslim bibino. Ama mesela zimanê me ev nagerek em bêjin. Mesela dîsa jî ew dizanin yekî wek min cahîl, yekî wek min hunermend dilê me Sewtan van gotina dibêjin bi doza şehîda û bi navê Kurdistan
ده حد آشتيا دم بارتي PKK AKP MHP çeviz bona min bêwateyê 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 ez rast bêjim ez rast bêjim henekê bêjim tu kî ulan qedr zana sen kî misin eyvallah ez ne tiş dikim ez wê qebûl dikim lê ji bona xwe jî ez tu carî wan napezîrînim û heta ji destê min jî bê ez ê bim ey netawa gelê Kurd Kurdê welat Parêz welat Hez rayê xwe dengê xwe nedin Erdogan bira sêyemîn nê û dîsê we dibin qetlamar derxwazin qetlamî herî mezin Erdogan kir herî zulma herî mezin Erdogan li me kiriye bira kesî şaştê fan nekir ji ber wê yekê nêzîka saetkeyê em bihevrenin hevalkî pirsiyê mesela Zaza hevalo mesela Zaza em pir nînin rojevê Zazayê goranı loranı soranı nizam çî em giş biraya hebdûne em ji darekê ne dar dara Gûyzê dara Çinarê dara Mişmişê em ji wê darê ne lê şax bi şaxin şax bi şaxin hezar hêkî bînin hezar hêk sed hezar her neyse hêka bînin û her hêkekê rengareng boyaq bikin ne yek sol yek şîn yek zer feqet dema tu naveroka hêkê dinêre aynı ne hemû aynı ya naveroka wê yani yumurtanın içi hep aynıdır ama dışı çeşit rengarenk boyalıdır Kürtler em Kürtjî evin em Zazanın em Goranın em Soranın em Norinîn em Xarkûdîn bêhêla orê jî de mirin em Elewîn em Sunîn em Êzîdîn em Ermenîn em Yahûdîn lê em Kurdin bêçawa 8 milyar insan dibêjin em ji Adam û Ewa ne ama Hristiyan jî dibe ez Adam û Hewa me Müslüman jî dibe Baptîst jî dibêje Katolîk jî dibêje herkes Hristiyan dibêje tu dibe ez Adam û Hewa me belê Türk'ün Arabın, Almanın, Rus'un, Çerkez'in, Fariz'in, ez bêjim Roman'ın, ez bêjim cuda ne lê kokawan der Adam Hewa Kürt çima newanî bin ew siyasetik û ewan kesek ji dewletê bi maaşê xwe distînin niha tu her quruciya bipirsi wê qurucî şer tu zanî bê çi bayrağımız birdir, dinimiz birdir, bilmem bin yıllarda hepsi hazar sala pevdicin ve başka Türk çaravitir mecbur işler var beziz bu maaşevi jurte ez çel hepzazacı ew kesê hebikî nava geldi jî nas kirin wala biz qarrizim derke propaganda bikin van Kurdanê wanî perçe bikin aşter maaş ma xurucî çi ferqa waneyê ji ber wekî em fazla mesela Zaza nînin rojevê ki çuqa em bînin rojevê ji bona ew kesê mît û ajara dibin reklam ji bona berjewendî weyê wê rokê ew Zazayê gidibê ez nekirdim wê rokê bibe wer ser astê xwe vay wê kanî goristana Şêx Seîd Hacî Seyid Rıza li ku ye Alîşêr Zerîfe li ku nivana wê pêşin ji ber wê yekê bixwest ez çend gotan ji bo vî ayî bêjim ez spasdarim mala we hezar carî ava dostanî heqê we heger bê li hember we tişkî bêrêsî mikiribe jî lêbûna xwe ji dixwazim saet li cem li Kurdistanê tê 12 şevê li vir jî 11 yani 23 û Kurdistanê 24 gelek mala we ava di bare rica min heye bira rexnê we hebin ji hemû pisazî partiyan re ji hemû hunermendan re ji hemû rewşenbîran re ji hemû televizyona re dijital re rexnê we bira bin ama asla ji xwe bikin adetkê ji xwe bikin zagohkê yani qanûnkê bê küfür bê heqaret ez dexrê namusa we min
بحقارتي وبخبري ام تشتكي بسر الاخر تشتكي بسر الاخر كمان او كسي قد سر تيك توك هذا برنامج يدكن ايجي نباش او انا هناك هنرمندن هناك سياسة مدار سر تيك توك وانا اوكي اي والله اما باخلاقية دكن بالرئيسية دكن انا شغبه ناخذ نواج بيجم زبرق تيك توك زانات بيجبر ركلام هي تيهم برمن لو انت ماشي لكن او انا تارسك تيك توك انا شرف وناموس خوشي لسر دكن جبولا چند جتونا لو انت ماشي لكن وحتى جواجتي وان رزيل وصابك او جي كرك انبياء وقنا تواجل دقات بكن بمن دخير وشيده ايوارا وقال خوش سلاو رز وحدمات مالا وحزار جاري هوا بمن تخشيت بهوارو